Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwese mukurikira Busy Time TV, ikaze mu makuru y'uyu munsi. Tugiye kuyabagezaho ni Grace Iratubona. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Tariki 11 Mutarama 2024 Leta y'u Burundi yafashe umwanzuro wo gufunga imipaka yose yuzuye iki gihugu n'u Rwanda. Naho kuri uyu wa gatanu Perezida Kagame yageze ku kirwa cya Zanzibar. Ruhango ho umugabo wari ucumbikiwe kubera ubusinzi yitabye Imana. Hanze y'u Rwanda, Amerika n'Ubwongereza byagabye ibitero kuri Yemen. Ikaze ku buryo burambuye. Leta y'u Burundi kuva tariki 11 Mutarama 2024 yafashe umwanzuro wo gufunga imipaka yose ihuza iki gihugu n'u Rwanda. Ibi byabaye nyuma y'uko mu minsi ishize ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashinje u Rwanda avuga ko rucumbikiye abarwanya ubutegetsi bwe. Aya makuru kandi yatangajwe n'ikinyamakuru cyo mu Burundi cyitwa Magazine Jimbere mu butumwa cyashyize ku rubuga rwacyo rwa Twitter kivuga ko umupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi nta muntu wari wemewe kwambuka kuva ku isaha y'isa 7 n'igice z'amanywa ku munsi wo kuwa kane. Perezida Ndayishimiye mu ijambo risoza umwaka wa 2023 yagejeje ku Barundi ndetse n'ikiganiro yajyanye n'abanyamakuru tariki 29 Ukuboza 2023 ubwo yari mu ntara ya Cankuzo, nibwo yaciye amarenga ko yaba ateganya gufunga imipaka ubwo yashinjaga u Rwanda gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Perezida Evariste Ndayishimiye icyo gihe yatangaje ko u Rwanda rucumbikiye, rugaburira ndetse rugaha intwaro n'imyitozo umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wagabye igitero mu gace ka Gatumba. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yababajwe no kumenya icyemezo cya Leta y'u Burundi cyo kongera gufunga imipaka yose ihuza ibihugu byombi. Naho kuri wa gatanu Perezida Paul Kagame yageze mu kirwa cya Zanzibar aho yitabiriye ibirori byo kwizihiza impinduramatwara y'imyaka 60 ishize yatumye Zanzibar yiyunga na Tanganyika bikabyara Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Perezida Kagame yakiriwe na mugenzi we wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, akaba ari we mukuru w'inama ishinzwe impinduramatwara muri Zanzibar. Bari kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu barimo Perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania Samia Suluhu Hassan hamwe n'abandi baturutse mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ni mu gihe kandi Ruhango umugabo w'imyaka 51 wo mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango yapfuye bitunguranye nyuma yo gucumbikirwa kubera ubusinzi. Uyu mugabo ngo yazanye n'undi mugenzi we ariko arasinda cyane bituma arara mu kabari. Umugore witwa Mukanyandwi Beata uvuga ko yacumbikiye nyakwigendera mu kabari mu gitondo cyo kuwa kane tariki 11 Mutarama 2024 yabyutse asanga yamaze kwitaba Imana. Bamwe mu babonye nyakwigendera mbere yuko yitaba Imana babwiye Radio na TV1 ko yari yasinze bikabije. Amakuru avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise ruta muri yombi Ndungutse Bosco wasangiye na nyakwigendera ndetse na Mukanyandwi ufite butiki ivanze n'akabari uyu mugabo yanyweragamo. Ni mu gihe iperereza kuri urwo rupfu ryahise ritangira ngo hamenyekane ikihishe inyuma yabyo. Twerekeje hanze y'u Rwanda, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'iz'Ubwongereza zagabye ibitero byo mu kirere ku barwanyi b'umutwe w'Abahuti zikorera muri Yemen. Ni igitero cyagabwe mu guca intege abarwanyi b'uyu mutwe bari bamaze igihe bashimuta ubwato mu nyanja bikabangamira ubucuruzi mpuzamahanga. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwegukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ukwezi gushize. Ku itariki ya 31 Ukuboza nibwo komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje Tshisekedi nk'uwatsinze amatora yo kuwa 20 Ukuboza mbere y'uko intsinzi ye yemezwa n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri iki cyumweru. Tshisekedi yatsinze ku majwi 73% nubwo intsinzi ye yamaganiwe kure n'abo bari bahatanye bashinja komisiyo y'amatora kumwibira amajwi. Amerika mu itangazo yasohoye yavuze ko ishimira Tshisekedi wegukanye intsinzi gusimeha umukoro w'ibyo agomba kwitaho. Nadusubikiye amakuru yo kuri wa gatanu tariki 12 Mutarama 2024 ngewe yabagezagaho ndi Grace Iratubona. Mugire ibihe byiza.